Opeya Limited Company na Chia Seeds. Mvuye Mexique ndetse n'ibwota amasimbi none nsesekaye mu Rwagasabo. Nimuyakize yombi. Ni Chia Seeds. Impeke ntagereranywa zagufasha kwivura ibibazo bitandukanye by'ubuzima ukagira ubutaraga iteka. Waba ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, kujya mu mihango ukababara, bikubitiyeho n'ibindi bibazo bitandukanye by'umuze bigutesha umutwe, Chia Seeds zije ari igisubizo ku bibazo bitandukanye by'ubuzima. Indwara nk'umuvuduko w'amaraso, umubyibuho ukabije ndetse n'indwara zose zifite aho zihuriye n'imyanya myibakiro, Chia Seeds ni igisubizo. Isesekaye mu Rwanda izanywe na Opeya Limited Company. Mwaduhamagara kuri 078 76 74 34 2 cyangwa 073 71 38 16 5. Mwanadusanga ku cyiciro cyacu gikuru mu mujyi wa Kigali aho bita mu mujyi munsi ya Mike. Chia Seeds na Opeya Limited Company, ubuzima bushya.